A to dela? Dela. Dela? Ja. Veš kaj, ker če si na te strani mikrofona ne moreš vedeti, slišiš sebe. Aha, imam vašo pozornost, no, lahko začnemo? Ja. Dobro, ok, cool. Skratka, razen če se radikalno ne motim, mislim, da prav z današnjim pogovorom odpiramo tretjo sezono, dobil sem potrditev programskega direktorja Stojstva. Odpiramo tretjo sezono, to je tretje leto zapored. Sorry, ker je premalo stolo, ampak naša stvar je pač, da je to nam kompliment na nek način. Je v redu? Dobro. Odpiramo tretjo sezono javnih debat in pogovorov, ki jih imava z Boštjanom Naratom enkrat na mesec vsak, v sodelovanju s Slovenskim mladinskim gledališčem. Tako da v imenu SMG-ja, v imenu naših oziroma mojih današnjih gostov in v mojem nenazadnjem imenu, hvala, da ste se udeležili tega v pompoznem številu, smo navdušeni. Jaz bi, ampak smo res, tudi če tega ne izkažemo takoj. Jaz bi ene par uvodnih stvari povedal glede pač tega, kako sem si zamislil torej to novo tretjo sezono javnih pogovorov, ker za razliko od lani in pa predlani imam letos končno koncept. Pravzaprav kaj želim jaz povedati skozi celo pač serijo, skozi celo leto teh pogovorov, verjamem, da se jih bo zvrstilo 10. In začel bom na to osebno noto. Kot novinar, počnem tudi druge stvari v življenju, ampak kot novinar, letos obeležujem, ne moram reči, da praznujem, ampak obeležujem eno okroglo obletnico in to je 10. obletnica mojega poročanja in preiskovanja, raziskovanja skrajno desnih oziroma fašističnih, neonacističnih skupin v Sloveniji. Leta 2008, takrat sem redno delal za Mladino, s katero še vedno sodelujem. Leta 2008 spomladi so me poslali na oni most čez Dragonjo, ki vodi tja preko neke evropske, nekoč neke kvoti Jorasove, do Jorasove hiše in so mi rekli ste mi Gregor Repoš in Robert Boteri iz Mladine, pojdi tja na ta most, ki bo uničeno neko lepo sobotno popoldne, ampak boš začel preiskovati skrajno desne neke skupine, za katere mi smatramo, da postajajo nek faktor v tej naši družbi. In takrat sem pač naletel na eno marginalno takrat še skupino z imenom Tukaj je Slovenija. In po 10 letih mojega dela, mojega preiskovanja tovrstnih skupin in nasploh pojava oziroma razpohotenja fašizma v naši družbi, po 10 letih ugotavljam, da pravzaprav to, kar je nekoč bila neka marginalna Tukaj je Slovenija, je danes vse obča, vse prisotna, bi se lahko reklo kot nek stav, slogan, tukaj je fašizem. Moja temeljna kritika je usmerjena v seveda državne institucije, a rabim tukaj tudi 1 sekundo zapraviti za to, da povem, kako so zatajile pri vseh stvareh. Moja kritika je seveda usmerjena tudi v tako imenovani levi pol družbe, v civilno družbo in tako naprej, za katero sem prepričan, da še vedno ne najde dovolj skupne, dovolj neke volje, da bi se povezala in se odločno uprla temu, kar dejansko je okrog vse nas in to je, ponavljam, fašizem. In zato sem se danes odločil, oziroma sem se odločil, da bi danes začeli pogovor s tema dvema gostoma, ki jo bom zdaj predstavil, ravno zaradi tega, ker moramo začeti na glas govoriti ne samo o tem fašizmu, ki je okrog nas, in moramo ga za začetek poimenovati prosto besedo, ampak to, kar bi jaz rad skozi celo sezono naredil, je to, da ne samo, da analiziramo stvari, ampak preprosto, da enostavno iščemo strategije, iščemo poti, iščemo načine, kako se temu fašizmu zoperstaviti. Koherentno, dosledno, dokler se da dostojanstveno in skupnimi močmi. Napad nad vsakogar od nas mora biti razumljen kot napad na vse nas. To je to. Preden predstavim gosta, bi rad dodal samo še 2 stvari zelo na kratko. Zaradi mojega dela, najprej pri Mladini, je leta 2010 išel en obsežen članek o teh skupinah in tako dalje. Članek je nosil naslov Koalicije sovraštva. In potem sem dobil tožbo, sem bil tožen strani Andreja Šiška,
Poznate ta vaza? Jaz jih imenujem Šiškovi smrkci, z taka mala čudežna bitlja, z neko sekiro in gozdu. Skratka, jaz sem bil dolžen in sem to, ne bom šel v detajle, ker smo tukaj zaradi naših gostov, ampak jaz sem to tožbo dobil. In vse stvari, ki sem jih takrat že dognal, sem obdržal in obdržal sem tudi naslov samega članka. In potem je na RTV-ju nastal dokumentarni film Koalicija sovraštva, ki je prišel na dan januarja 2014. Jaz sem 3 leta, oziroma ne, 2015, 3 leta sem bil na RTV-ju, ampak jaz sem pol leta 2015 moral odleteti iz RTV-ja, ravno zaradi tega filma. In se mi je zdelo res ironično, ko so me 2 tedna nazaj klicali iz istega RTV-ja, da če bi bil jaz gost v oddaji Tarča, kjer bom jaz nastopil kot strokovnjak na temo seveda Andreja Šiška in fašizma. Pri nas ni bila uporabljena beseda fašizem, ampak domnevna skrajna desnica, kakorkoli hočete. In jaz sem res cenil to ironijo, jaz imam rad desni. Ker to je zelo zgovorno, sploh nima veze, kaj jaz tukaj govorim, to je veliko bolj zgovorno od vse moje pameti. Je bila pa ena stvar, jaz sem prišel, naj ne bo nesporazuma, ne pljuvam po svojih kolegih in kolegicah. Klicali so me, Tarča je bila predvidena v četrtek, klicali so me v ponedeljek v uredništvo Tarče, ker sem jaz pač svojim kolegicam in kolegom razlagal, kako naj se lotijo te okrogle mize. Sem rekel, ne vabiti Žane Mahniča, ali kaj sem koga iz SDS-a, ne vabiti Šiškota. Vi rabite ljudi, ki bodo analizirali te ljudi. In ta pojav, kako smo pravzaprav prišli zdaj do tega. In ena od stvari, ki mi je bila rečena, je bila ta, ti moraš priti v to oddajo, ker ti boš presežek, to ne pomeni nič. Jaz nisem mogel priti v to oddajo zaradi drugih obveznosti in ne bi prišel v to oddajo tudi sicer. In vam bom povedal, zakaj. Zaradi tega, ker sem rekel, glejte, vi hočete mene tam kot strokovnjaka in jaz vam pravim, vabite strokovnjake, ampak zdaj jaz, če sem strokovnjak in analiziram te stvari za medije, govoril bom isto stvar, kot govorijo recimo drugi, ki pa delajo za neke institucije, neke inštitute. Povabite nekoga drugega, ki bo imel neki več zapovedati. Kaj rabimo mi 1 uro, če karikiram, razpredati o tem, ali sovražni govor in hujskašt povodi tak nasilju? Kaj imamo mi to zapametovati? Povabite nekoga, ki je žrtev oziroma tarča ksenofobnih napadov in povabite Svetlano Slapšak. Zaradi tega, ker v njena okna oziroma v stanovanje zakoncev Slapšak so po zimi leteli kamni, razbili, uničili okna. Nje je bilo poslano pismo s sumljivim belim prahom in tako dalje. In tu nimamo več kaj razpredati. Kaj imamo tu za filozofirati? Kaj rabiš tu strokovnjake, novinarje in tako naprej? In dobil sem informacijo, da pač ona ni zaželjena na RTV-ju. Da pač ni. In zato z največjim veseljem danes pozdravljam Svetlano Slapšak, ki je tarča ksenofobnih napadov, in pozdravljam zraven tudi Gorana Injaca, programskega direktorja SMG-ja oziroma umetniškega vodjo SMG-ja, ki je tak isto bil z nekega drugega vidika, zaradi drugega dela na drugem področju, torej izrazito umetniškem tarča, tak isto sovražnih, ksenofobnih napadov. In zato bomo mi danes začeli to debato, to je odlično izhodišče za celotno sezono naprej, ker, kakor rečeno, bomo podajali tudi neke svoje misli, kako se temu sovraštvu, tej ksenofobiji in tako naprej upreti. Prosim, en aplauz. Začeli bomo s Svetlano. Svetlana, ta informacija, da ti nisi zaželjena na RTV-ju, je prišla k meni od tebe. Jaz sem na Tarči razlagal, prosim, pokličite jo. To bi bilo popolnoma logično. Rabimo se strinjati glede tega, to je popolnoma jasna stvar. Ti si mi sama povedala, da njihovega klica ne pričakuješ, ker si persona non grata na RTV-ju. Ampak reciva, da je bila to še 2 tedna nazaj neka domneva tvoja. Kaj je bilo pa danes zjutraj? Prvo kot... Prvo kot starejša senior citizen moram povedati nekaj poučnega.
nekaj poučnega, nikoli popolnoma ne verjeti svoji paranoji. Torej, jaz sem imela paranoičen občutek, da nisem zaželjena, potem sem začela pridobivati podatke. Nekaj ljudi mi je to povedalo. Danes od mene hoteli so imeti neko izjavo o beguncih, jaz sem dala zelo pesno izjavo o beguncih, oziroma kako se to že imenuje, ilegalni imigranti in ostalo, ne. In mi je novinarka popolnoma kandidno na koncu rekla, saj vi veste, da ste na črnem seznamu, in sem rekla, aha, ja, seveda vem. In ta zadeva me je pravzaprav sprostila v veliki meri in me prepričala, da razen Erikovih dobrih argumentov, da moram sodelovati v takih zadevah, čeprav sem jaz po definiciji nekdo, ki sedi z mačko, v kateri gleda televizijo in kritizira. To je moje nekako polje delovanja. In pa takoj bi hotela povedati, da jaz nisem tukaj nekakšni žalostni jagenček oziroma zelo stara ovca, ki je žrtev. Ampak nasprotno, veliko teh zadev me zelo zabava, mi daje na določen način komplimente in pravzaprav mi postavlja ogledalo, ki me poučuje temu, kaj je resnica. In ko recimo nek gospod, malce starejši od mene, napiše, da sem jaz nagravžena stara babura, ki je prišla iz Srbije in vse ostalo, jaz moram reči, to so dejstva. In ko dobim pismo, v katerem je neznanega porekla prah, in tekst, ki v zelo, zelo slabi slovenščini pravi, da sem kripla in naj crkne. Vse ostalo, ja, res je, no. In potem pa dobim tudi racionalno obrazložitev strani istega gospoda, malce starejšega od mene, ki pravi, saj to je bil prašek za pecivo, s katerim ta feministka niti ne ve, kaj bi naredila, ne. Tako da, kar se tega tiče, je res... Imenuj ga, prosim te, to je bil Vinko Vasle, ki je to napisal. Ja, to je bil Vinko Vasle, ki je imel tudi bolj globoke refleksije o tem, da sem jaz napaka udarila na sistem. To ni novo, ker pokojni Mišo Jezernik je 93. leta v Novi reviji zapisal, da sem ja dekle z Balkana, torej sem homo erectus, ampak nisem homo sapiens. In če bi vse to resno vzela, bi verjetno že visela na kakšnem Kruškovi grani, nekje v centralni Srbiji. Ampak mislim, da da. Torej, hočem povedati to, da zadeve postanejo resne in ja jih spremljam na Nova 24 TV, ki je postala moja obsesija. Lahko samo še razveselim z izjavo tistega gospoda, ki je veliko mlajši in veliko še bolj neumen in izgleda, da ima hrenovke namesto prsti. In je danes izjavil, imel je neko mehno zgodbico Orient Expressu in potem je na koncu rekel, da je to des wagons solids. Tako je on prebral francoš. In to je ta isti novinar, ki je predtem dolgo govoril o nekem revolucionarnem slikarju in jaz sem bila res zainteresirana. Ingresu, ki je bil res neverjetno revolucionaren. In potem si pokazal sliko, da je bil Engram. In seveda, nekaj, kar sem že napisala, ampak moram ponoviti, ker je preveč dobro, da kako je grozna ekološko-psihološka situacija indijskih slonov v Indiji in kako trpijo in vse ostalo. In jaz pa imam rada živali, in posebej slone, in sem to gledala res sočutno. In potem je zadnji stavek bil genijalen, kaj narediti s temi sloni, da bi se oni veliko boljše počutili svobodno v afriških savanah. Veste, imamo spravljeno polnimi bebci. Ni več, niso več simptomi. Kakšni simptomi? To so bebci, ki za dvojni denar objavljajo na portalu Nova 24 TV in potem v demokraciji z drugim naslovom. To so ti triki.
In verjetno je to način, da se preživljajo. Sicer ta vtis totalne debilnosti pa še poudarjajo ženski primerki na teh medijih, posebej tista, ki govori, ne vem, kako vi, jaz obožujem znanstveno fantastiko, posebej tisto res treši. In se dobro spomnim, kakšne zvoke so bočali Marsovci v filmu Tima Robbinsa Mars napada, se spomnite, da ste zveni? No, tako bo. To je moja priljubljena špikarica. Nova televizija. Ja, kakorkoli že, to je zabava, to je folklora, to so berci in vse ostalo. Problem nastane, ko berci začnejo vdirati v državne ustanove. Največji tsunami smo seveda nekako mi vsi volivci in ostali preprečili zahvaljujoč zakonom o volitvah. Smo nekako preprečili oziroma odgodili za kakšen mesec Šarceva, da nam ne pade na glavo ista zadeva. Ampak je tisto, kar je problem, jaz vidim to recimo in na prvi pogled sploh ne izgleda tako resno in tako nevarno, to je pa oblikovanje civilne iniciative, ki se imenuje Glas No. No, je pisano z velikimi črkami. In to naj bi bila iniciativa, ki resno izjavlja na svojem sajtu, da se hoče ukvarjati s tem, da javnim medijem določa, kaj je resnica, da, kako se to imenuje, ja, sproščeno, da bi lahko sproščeno obveščali o resnici, o patriotizmu in vem, verjetno še neki zadevi. In pa potem je to inštitucija, ki od televizije zahteva, da se nekateri novinari in novinarke odpustijo, omejijo, linčujo, kakorkoli že. In ta zadeva je zelo resna, ker to je pravzaprav čista copy-paste tistega, kar se je dogajalo v Ameriki od konca 40-ih pa celo desetletij 50-ih let, to je makartizem. Edino, da je odbor tega gospoda Josepha McCarthyja bil zakonito ustanovljen. V senatu, on je bil senator in je imel pravico in je to izglasovano. Torej, to je bila zakonita zadeva. To pa ni. Skupina državljanov gre iz kavarne in se razglasi za odbor, ki bo kontroliral javno mnenje, javne državne medije v Sloveniji. To je pa zelo resna zadeva in jaz mislim, da je s tem tisti, ki so v tej iniciativi so Stani Granda, Mitja Štular, pa neka starejša gospa, ki ne vem točno, o čem govori, ampak je zelo besna, nekaj takega. In ti ljudje, brez kakšnekoli avtoritete, brez kakšnegakoli znanja medijev, vsaj na afriških slonih še niso, morda, ne? Ampak malce so višji od bercev, ampak so še zmeraj popolnoma neodgovorni, popolni ignoranti, pojma nimajo o medijih, pojma nimajo o ničemer drugemu, razen o tem, da pač hočejo oblast, da hočejo kontrolirati novice, da hočejo kontrolirati razen zunaj tega klastera Janševih medijev, hočejo kontrolirati še ostatek javnega prostora. To so ljudje, ki se obračajo na televizijo in jo imenujejo režimski mediji. Kakšnakoli je javna televizija in časopisi v Sloveniji, časniki, tedniki, vse ostalo, niso režimski. Ker če bi bili režimski, bi mi živeli v režimu. Jaz pa še zmeraj ne občutim, da mi živimo v režimu. Živimo v malo šepavi demokraciji, parlamentarni demokraciji, ampak to ni režim. In ti isti ljudje, ki govorijo o televiziji, javni televiziji kot o režimu, zahtevajo, da javna televizija resno jemlje to inicijativo, da pač kontrolirajo vse, kar se pojavlja na televiziji, in pa, da pa so kot inštitucija, ki je zunaj državnega sistema, odgovorna za pravzaprav ogromno področje. To je, oprostite, popolnoma noro. In to pa država mora enkrat rešiti. Po mojem, jaz že 3 leta predlagam rešitev, ki je dokaj enostavna, da se ukine frekvenca Janševi medije. In da se prepreči priliv madžarskega denarja v te medije, da enostavno se sušijo in pa odumrejo.
to je edini možni način v državi, ki ni režimska. Sicer bi imela tudi neke lepše rešitve, ampak potem pa res morda lahko govorijo o vsem tem. Torej, v celi tej zabavi z glas no in z to dvakatistično inicijativo je to, da se omenjajo imena ljudi, za katere bi ta skupina želela, da odidejo iz državnega medija, glavnega državnega medija. In to so vse novinarji, uredniki, glavni uredniki, napol uredniki, predsedniki programskega sveta in tako naprej in tako naprej. In tukaj je eno edino civilno ime, ki ni zaposleno na televiziji, to sem jaz. V tem smislu, seveda, ko se jaz pojavim na tem seznamu in se zahteva cenzuriranje mene, je zadeva zelo resna. Kar v naslednjem primeru seveda lahko kateregakoli državljana, ki si upa nekaj povedati, napisati ali karkoli, bo lahko ta skupina pač poslala trenutno recimo v pozabo, pozneje pa tudi v kakšen bolj konkreten prostor omejevanja. Torej, zdaj pa je trenutek, da se nekaj naredi. Kar se tiče moje zgodbe, ni potrebno, da jo posebej razlagam, jaz sem prišla v Slovenijo 74. leta. Torej, sem tukaj malce dlje. Ampak... 5 let dlje, kot sem jaz. In pa sem prišla v Slovenijo še enkrat 92. leta, ko se je postavil problem, ker me niso pustili v državo, kateri so moj mož, moje stvari in moja mačka. In nisem mogla nazaj, zaradi tega, ker kar naenkrat nisem bila več zaželjena. To se je nekako uredilo, sem prišla in 93. dobila državljanstvo, ne na osnovi zakonske zveze, ampak na osnovi svojih zaslug, ampak vsekakor ostaja to, da od začetka 92. leta so bili ti napadi, poniževanje, kletvice, vse možno. In to sem jaz, enostavno se mi je zdelo, da je to čisto enako. Če bi ostala v Srbiji, bi imela isto. Če bi živela na Hrvaškem ali v Bosni, bi imela popolnoma isto. Ker sem preveč trmasta, da spreminjam svoj način mišljenja in svoj fotelj. Tako da me res to ne nervira me. Nervira me, ko zadeva postane inštitucija. Da so zadeve zelo resne, in to ne samo v Sloveniji, že spet nekaj, kar se je zgodilo včeraj. Včeraj je v mestu v Južni Italiji Riači aretiran župan, aretiran je po novem mađaroidnem zakonu, ki ga Italija ima, ki postavlja, da je pač kaznivo dejanje, če pomagaš beguncem. V katoliški državi, kot je Italija, ali pa v katoliški državi, kot se razglaša Slovenija, to, da je pomagati človeku kaznivo dejanje, je nekaj, od česar bi res cerkev morala znoreti in nekaj povedati, pa ni seveda. Morda bo Frančišek še kakšen mesec dojel, da bi moral nekaj povedati o tem, ampak domači pa ne, nasprotno. Kar so sovražniki Frančiškov, to je druga zgodba. Torej, smo v situaciji, v kateri so zadeve postale realnost. Ilegalni imigrant, ekonomski imigrant ne pomeni nič. Niti v eni listini, ki jo je Slovenija podpisala, da bi postala samostojna, Združenih narodov, Ženevske konvencije in ostalo, ta termin ne obstaja, obstaja njegovo nasprotje in to je vsi ljudje so svobodni. In nihče ni ilegalen, to ne obstaja. Vsi imigranti so ekonomski imigranti, ker moje roje nekaj jeste, nekaj morajo preživeti. Ko kupiš kos kruha, je to ekonomija. Torej, vsi smo in so ekonomski imigranti. Torej, ta lažna terminologija, zaradi katere je končno in zaradi idiotskih idej, ki jih je imela 4 leta preveč pozno odšla ministrica za policijo, kažejo, da je Slovenija v zelo, zelo slabem položaju, kar se tiče mednarodnih pravil, osnovnih humanističnih pravil in nasploh vsega, kar je bilo potrebno, da se ustanovi, da bi preživeli obdobje po drugi svetovni vojni. Pa očitno nismo preživeli, ker smo nazaj brez kakšnega koli spomina. No,
tisto, kar mislim, da je pa posebej pomembno, je, da v tej situaciji lahko reagiramo samo na nove inštitucije. Ne na posameznike, ne moremo se spuščati v dialog s to populacijo, ne moremo, nima nobenega smisla delati tisto, kar jaz delam, in to je, da redno pač podam glavo v kanto za smeti. To ni zdravo. Zaradi tega sem verjetno kripla. Tega predelala, kar sem podelala v Srbiji, samo na nič drugega. Torej, v tej situaciji res je, moramo reagirati samo na inštitucije in ta marketingistična inštitucija, ki se je zdaj pojavila, je nekaj, se mora reagirati, tudi zaradi tega, ker nismo sploh reagirali na pojav propagandne, gebelsovske medijske kombinacije, ko imamo, ki že 3 leta zastruplja prebivalstvo. In globoko sem prepričana, da ves sovražni govor, ki zdaj vem, za razliko od liberalnih 80-ih let, ko sem verjela, da ne obstaja povezava med avtorjem in tekstom, zdaj pa verjamem čisto ždarnovistički, da ja, še kako. Nekdo je nekaj napisal in je odgovoren za to, kar je napisal, ker je to imelo svoje dejstvo. Ne? Disidente v 80-ih smo branili tudi na ta način, da smo rekli, saj pesnik ni odgovoren za svojo poezijo. On ne ve, kaj je napisal in ga ni briga, kaj je napisal. Šele recepcija, na osnovi teorije recepcije, bo razkrila, kaj je pesnik hotel povedati, ampak ne ta pesnik. In tako naprej smo se tako hecali, da so končno, recimo sodniki v Srbiji, zelo resno govorili na zadnjih procesih, ki so se razpadli vsi, so govorili o tem, da morda obstaja sum v povezavo avtorja in teksta. Lepo, nažalost, ni vedel za ta primer spredanje njegove teorije. Torej, ja, vsega tega je konec. Zadeve so veliko bolj enostavne, ogavno, nage in enostavne in zelo kosmate. In na inštitucije te nacij, fašistične populacije se enostavno mora reagirati. Če televizija ni v stanju, da reagirajo drugače, kot da resno razpravlja o tem, kaj Granda misli, medtem ko je zaspal v pogovoru na televiziji Nova 24 TV. Vi, ki ne gledate, niste tega videli. Torej, vse so to neki elementi, o katerih je res prišel skrajni čas, da se nekaj spregovori, in to, da so meni razbili okna ali poslali recimo prašek, je v tem primeru najmanj pomembno. In veliko bolj pomembno je, da obstaja veliko število ljudi, ki niso podlegli. Hvala. Jaz moram tukaj sam reči, da pač smak... A kaj, če všeči me, kar sem povedal? Pač, to je bilo res spontano. To ni zdaj, kot Janša, ker jaz živim zraven Vrhovnega sodišča, pa pač sem gledal tam, vsak dan so bili ob 5, pa vsak četrtek so bili tam, protože oni so tam dobili sok, sendviče, pa slišal sem 20 €. Oni niso, to je res spontano. Ja, sem nekaj tega denarja, no, pa tudi zakaj. Veš kaj, eno stvar bi te rad vprašal glede, sam da nadaljujeva, da se mi zdi, dobro, ja, ni režim, imamo to še pa v demokracijo. Jaz bi tukaj uporabil neke druge besede, malo bolj, sem kritičen do tega. Ampak, veš kaj me pa zanima, ti si bila napadana sa strani fašistov, ultranacionalističnih Srbov, 30 let nazaj, pravzaprav, ne? Mislim, da podoben način, kot si napadana zdaj, ne? In me zanima, če lahko samo povlečeš neke paralele med napadi, ki si jih doživljala takrat v Srbiji in napadi, ki jih doživljaš trenutno v tej Sloveniji. Ja, v Srbiji zadeve so se razodele precej, ko sem napisala, jaz sem bila predsednica odbora za svobodo izražanja v Društvu književnikov Srbije in sem v nekem trenutku na nasvet mojega pokojnega dobrega prijatelja in genialnega odvetnika Srđe Popovića sem pač napisala peticijo v prid Ademu Demačiju, ki je sedel v zaporu 29 let, 1 leto več kot Nelson Mandela, zaradi nečesa, kar je napisal v zgodnji mladosti
človek je namreč bil leninist, Albanec leninist in je do konca življenja verjel v bratstvo z junaškim srpskim narodom, no. In tako naprej. No, saj obstajajo takšni ljudje, so redki, ampak so dragoceni. Kakorkoli že, on je diskretno bil res osvobojen, nekaj mesecev pozneje, jaz sem pa takoj postala tako imenovana doktorica in tako naprej, torej manj več enako. In potem, leto pozneje sem že bila na sodišču zaradi denunciacije, ki so jo podale moje kolegice in kolege iz Inštituta za književnost, kjer sem delala. In to je bilo seveda čisto komično, proces se je popolnoma razpadal na sodišču, kjer je sodkinja takoj rekla, da praktično na drugi sesiji je razkrila, da ta zadeva ima nobene zveze, da obtožnica ne stoji in tako naprej. Ampak sem jaz izgubila delo in začel se je proces izgubljena prijateljev. Ne govorim o tem, kako so me vse psovali, vsaj srpski jezik je zelo bogat. Pa je. Ja, to ni najbolj zanimivo zadeva. Zanimivo je to, kako je pravzaprav v tem trenutku, ko sem jaz izgubila delo in sem potem pa veliko bolj svobodno potovala med Ljubljano in Beogradom in tudi zakoni so bili liberalni, pa sem potovala svojo mačko in tako naprej. Torej, pravzaprav se je začelo tisto eno leto neverjetno srečnega življenja, v katerem je Dina Ranteta Markoviča dobil vrednost. Jaz sem lahko živela s svojimi honorarji, sem potovala po celi Jugoslaviji, ker so mi že spet vzeli potni list. Še eno leto, predtem so mi vzeli 68, 75, pa potem 75, 76 in potem 88. Tako da sem imela to bogato izkušnjo in sem živela v svetu, ki je bil zelo simpatičen, prijazen, ki si lahko užival v različnih privilegijah družbenih. In pa edina slaba stvar so bili mediji, seveda branje nagnusnih medijev in pa to, da sem izgubljala prijatelje v ritmu 3 na teden, ki so čez noč postajali, so odkrili, da imajo kri, da ta kri nekaj pomeni, da je ta kri pomešana z zemljo, kar se meni zdelo popolnoma nehigienično. In nasploh sem izgubila svojo socialno bazo v Beogradu, ampak sem imela v Zagrebu, v Sarajevu, v Ljubljani in mi ni bilo žal. Tisto, kar je zanimivo, je, da sem kot predsednica tega odbora napisala kakšnih 55 peticij. To je bilo administrativno delo, kar težko administrativno delo, da ne govorim o tem, da ni bilo kompjuterjev, da sem to delala z roko in potem marke lepila in tako naprej. To je bilo čisto drugačno delo. In pa, recimo, vsi moji prijatelji v odboru so glasovali za to, da se založimo za Demačija. 6 mesecev pozneje niti eden ne bi tega naredil. Vsi so že bili nacionalisti, ne. Tako da je ta zadeva postala težka, ampak še zmeraj smo bili toliko funkcionalni, da smo napisali peticije za Tudžmana, Šešelja, Janšo, dvakrat, Tomaža Masnaka, Tomaža Šalamuna, Jehovine priče in še nekatere druge primere, jih je bilo dosti. In moram iskreno povedati, ni mi žal niti za enega od teh tekstov. Vsi so imeli smisel v svojem času. To, kar so pač ti ljudje postali pozneje, to res ni moja odgovornost. Jaz sem naredila najboljše, kar se dalo, da ne postane tisto, kar so postali. Torej, ja, srpski nacionalizem je bil neprijeten, ampak diskurs srpskega nacionalizma, čeprav so vsi mediji bili nacionalni, da se razumemo, vsi. Ni bilo niti enega, ki ni bil nacionalen, razen vreme, ki ga je držal Srđan Popović, ki je tudi padlo med bombardiranjem Beograda in razen Republike Nebojše Komova. To sta bila edina časopisa, kjer je pisala nekaj drugega in 94. leta sem tudi jaz osnovala časopis Pro Femina, feministični, ki je tudi bil drugačen. Ampak vse ostalo, to so bili vsi mediji, to so bile lažne novice, to so bile kletvice, ksenofobija, laži in ostalo. Dala bom samo en lep primer, ki kaže, kako je to izgledalo. V nekem trenutku 88. leta smo se z Nebojšo Popovim dogovorili, da naredimo zbornik o tem, kaj mediji delajo. In jaz sem vzela temo rubrike, ki se je pojavila v Politiki, najbolj uglednem srpskem in takrat tudi jugoslovanskem časopisu,
ki se je imenovala Odmevi in reakcije, kjer so anonimci oziroma znani pisatelji in mnogi drugi pisali največje neumnosti v tej fazi, ki sem jo ja izbrala o Slovencih in o Albancih. Poznajem, so prišli Hrvati na vrsto in je bil konec. Ampak je to bilo zanimivo zaradi tega, ker je jezik teh napadov na Slovence in Albance. Na eni strani so to bile tipske, ksenofobne neumnosti in ostalo, na drugi strani pa je bilo nekaj, kjer si prepoznal avtorja, od srpskega nacionalizma, ki je bil zelo zanimivo književno gibanje in ki je tudi v komunizmu zelo dobro funkcioniral, posebej na tako imenovanih prireditvah. In jaz upam, da so tukaj tudi starejši, ki se spomnijo, kakšne so bile komunistične oziroma socialistične prireditve, enake kot danes. Enaki neumije, enaka patetika, enake neumnosti, enaka popolna odsotnost konteksta, prostora in časa. Torej, to je bilo isto. In kako se je to nadaljevalo, jaz pojma. No, samo en detalj. Moja kolegica Tanja Petovar je za ta zbornik naredila, enostavno je prebrala, kaj statistike pravijo o tem, kako Albanci posiljujejo Srbkinje, nune, živali, predmete, karkoli, dečke, kaj najdejo srpskega, pa oni posiljujo. No, in je ona prišla s podatki, ki jih je objavil Republiški inštitut za statistiko Srbije, v katerem se je jasno videlo, da so v enem letu posilstva strani Albancev zoper Srbkinje padla na nulo. Posilstva Srbov, ki so veselo nadaljevali, da posiljevali Srbkinje, se je povečalo. In to je bila glavna točka, a prepoznate to točko, tako posiljuje, ne vem, če vam je, morda niste dovolj obveščeni, ampak polovica Južne Slovenije je že posiljena v celoti. Tako da Ljubljana, že na predmestih, na južnih predmestih se vidijo fenomeni, cele ulice so posiljene. Torej, enostavno se je pokazalo, da to ni res, tako kot je Eugenija Cal pred kratkim pokazala na osnovi statističnih podatkov, da to ni res. Ampak v primeru Albancev je bil še en element, ki je bil prekrasen. In to je, da so Albanci pač trda, tribalna družba in da so enostavno postavili tabu na Srbije. Ob tem so tudi oni veselo posiljevali Albanjane. Torej, ta zadeva s posiljevanjem je toliko izrabljena, toliko ofucana, toliko nesmislena, da bi res imelo smisla enostavno prepovedati vsake novice o posiljevanju, razen če ne gre za primer, ki je res sodno obravnavan, znan, ki ga je policija preverila in tako naprej, in tako naprej. Torej, nacionalizem, nacionalistični diskurs, katerim so mladi ljudje umirali v eksplozijah na poljih med Hrvaško in Srbijo, in potem v Bosni, ne da bi niti bili uniformni, ta nacionalizem, ki prenaša besede v dejanja, se lahko ustavi na določenih tačkah, dokler še zvenijo komično. In v Sloveniji še zmeraj zvenijo komično. Torej, dober trenutek je, da se nekaj naredi. Goran bo veliko bolje se izrazil, če bo govoril v svojem maternem jeziku, in to je srbski. Če bi kdorkoli, srbsko-hrvaški, izvini, če bi kdorkoli imel probleme to lahko razrešimo že zdaj takoj, če ima kdorkoli probleme z razumevanjem tega jezika, tvojnega, ampak pač enega, dva dialekta, naj pove, zdaj bom jaz naredil prevod, oziroma. Je v redu? Dobro. Evo, tle moram dve vprašanje dati v eno, to bo isto komično. Pazi, i on je imel danes sastanak z menek z RTV-em. Ampak ti si omenjala leto 92 in midva so se še prej o tem pogovarjala, kako ti je bilo, ko si prišla recimo v Slovenijo, kako si bila tukaj sprejeta. Jaz bi zdaj rad na tej točki vprašal Gorana, kot nekoga, ki je prišel sem in tukaj dela čudovite stvari, tako dalje, da ti ne laskam preveč. Kako ti recimo, kako ti obravnavaš, kako ti razumeš, da te je družba sprejela? Pa prosim te, če se ti le da zaključi s svojim zmenkom z RTV-em danes. Dobro, moj ni bil toliko drastičen, koliko
Svetlani, tako da, dobro, sve. Ono što je jako zapravo zanimljivo je uopšte nisam došao u Sloveniju iz Srbije. Mada jesam poreklom iz Srbije. Nego sam došao u Sloveniju iz Poljske. I u onome što ja radim i u onome zbog čega sam ja zapravo i došao u Sloveniju, jer sam došao ovde na poziv Mladinskog i došao pre svega zbog pozorišnih teatrskih razloga, je zapravo mnogo više poljskog teatra nego srpskog. I negde taj moj poslovni identitet je više vezan za tamo onu stranu nego za Srbiju iz koje sam poreklom i u kojoj sam rođen. Daleko od toga da sad hoću da kažem da nisam ja tamo neko, nego to je samo u uvodu nešto što hoću reći zapravo da je zanimljivo što se desilo ovde. Međutim, ja sam došao ovde iz Poljske, došao sam ovde iz poljskog teatra, došao sam nakon jednog iskustva ogromnog koji sam tamo stekao, radići u pozorištu sa tom nekakvom opšte vizijom funkcije društvene uloge pozorišta koja je tamo izuzetno jaka. A ono što se desilo, onog trenutka kako sam došao u Sloveniju, postao sam samo isključivo iz Srbije. I to je nešto što su zapravo ovde svi videli od onoga trenutka kada sam ja zvanični postao umetnički vođa Mladinskog. Dakle, ja sam bio neko iz Srbije ko je postao prvi, ko je dobio prvi nekakvu takvu poziciju u jednom slovenskom pozorištu od 1991. godine, dakle od slovenske samostalnosti. I to je nešto što je izuzetno zanimljivo zato što zapravo od tog trenutka ljudi krenu da projiciraju na vas sve moguće stereotipe i ono što postaje problem, da vi zapravo ne možete u te stereotipe da se uklopite. Jer ja zapravo nisam to što bi oni hteli da ja budem. Da, ali dobro, svejedno, recimo ovako, ja od prvog dana kad sam došao u Sloveniju doživeo različite male, zanimljive, kako ovde u Sloveniji vole reći, soft nacionalističke primjedbe. I se dešava tako na nekakvoj zaista svakodnevnoj osnovi u nekakvim krajnje malim, jednostavnim društvenim situacijama. Ne znam, tipa da vam evo ja stanujem tamo u centru Ljubljane, to je jedna vrlo ovako lepa građanska zgrada u kojoj vam svi imaju ispred imena, prezimena BR ili advokat ili tako, vrlo je austro-ugarski to sve. Međutim, recimo, vrlo često vam se desi da vam onda, ne znam, u 11 sati noću ili u 12 sati noću neko zvoni na vrata, pa vam kaže, niste dobro parkirali auto, kažete, koji auto? Pa taj auto s novosadske srpske registracije, onda vi siđete dole, pa pogledate, pa šta sad tu nije dobro parkirano, stali ste na žutu crtu. Znate, sad i kao strašno, to je strašno što ste vi stali na tu žutu crtu, pa onda i tako dalje. Do toga da vam zapravo sad nije problem što tamo različiti drugi stoje kako hoće, i stoje ima, ne znam, 2 parkirna mesta i tako dalje, ali hoću da kažem da nekako od prvog tog trenutka vi ste taj nekakav stranac koga svi vide, koga svi primete, koji zapravo unosi tu nekakvu pometnju u tu uređenu naše malo, ne znam, u ovom slučaju, dvorište u centru Ljubljane. Znate, problem je to što je taj auto imao takvu registraciju zapravo. Mislim, verovatno bi problem bio i da je auto imao, ne znam, mariborsku ili celjsku, svejedno, to je jednostavno nešto čemu tu nije mesto, jer to je tu za nas 10 koji smo se tako organizovali. Kakva je situacija na tom dvorištu koji sam vam sad dao kao primjer, manje više nam je takva situacija i u slovenskoj kulturnoj politici i u slovenskoj kulturi. Isto ima tih nekakvih 10 u kojih svako ima to svoje parkirno mesto i nema tu mnogo prostora da sada vi kada stignete tu negde se isto organizujete. Dobro, ali ono što, mislim, meni je izuzetno drago da sam evo ja taj neko koji je imao takvu poziciju, pa bio taj neko prvi, evo sada će Aleksandar Popovski biti umetnički direktor Narodnog ljudilišća u Mariboru.
Ali ono što zapravo je jako teško ljudima objasniti da je čitav uspeh koji se zapravo desio negde, koji je doneo, tako, moj umetnički program ovoj kući, ljudima koji rade u ovoj kući, slovenskoj kulturi i gradu Ljubljana, i verujte po najmanje meni u čitavoj toj priči, ako se sad već to tako merimo, zapravo takav, upravo zbog toga što sam ja neko ko je ovde došao sa nekakvim drugim iskustvom i upravo zbog toga što sam ja neko ko je došao od nekog drugog. Ja sada ovde jesam deo ovoga kulturnog prostora, ovde živim i ovde radim, ali upravo to moje iskustvo stranca meni zapravo omogućava da i ovu sredinu vidim iz dve perspektive, da vidim njene mehanizme kao neko ko učestvuje u ovome društvu i u ovoj kulturi, te da vidim ih i sa strane i možda i bolje primetim jer nisu toliko automatizovani kao za neko koji je ovde sve vreme. Znate, teatar ima izrazito društvenu funkciju. I vi ne možete raditi dobro pozorište ukoliko ne radite negde, recimo, izrazito angažovan teatar u tom smislu da on negde odgovara na kontekst u kome bavi se, problematizuje ga, te se bavi različitim politikama identiteta prisutnim u tom kontekstu. Dakle, to nije o tome da vi gledate neke scenografije, nego je to da se vi zapravo bavite time. I ukoliko, dakle, takva moja pozicija, takvoga nekakvog, ne znam, twix i between je nešto što meni zapravo u mom poslu izuzetno pomaže. I pomagalo mi isto tako i u Poljskoj. Sad, mislim, odgovorim na pitanje tvoje uopšte. Čekam samo na RTV, ako ti želiš. Da, pa mislim, moje prvo iskustvo sa RTV, radio televizija, da, pošto je odgovorno radio, je bilo odmah nakon što sam ja došao u Sloveniju i imali smo nekakvo snimanje povodom 60 godina Mladinskog, jer ja sam preuzeo, moja prva sezona je bila jubilarna 60. sezona Mladinskog, što mi izuzetno imponuje zapravo. I otišli smo Tomaš Toporišić, Tibor, mislim, Dušan Jovanović i ja na radio, Slovenija, gde smo govorili o Mladinskom i o tih 60 godina, te isto tako i o tom nekakvom novom Mladinskom koje sam ja tamo trebao raditi. Bilo je užasno zabavno, jer je taj novinar koji radio sa nama u intervju sve vreme komentarisao isključivo to što ja kažem i sve vreme mi uzimao mikrofon, kao man šta ti, nego oni, kao man ti, nego oni, šta sad ti tu neki znaš, ne znaš ni slovenski, sad ti kao nešto o nekoj slovenskoj instituciji, nego oni. I onda je bilo zapravo jako zanimljivo da je Toporišić sve to što sam ja rekao ponavljao ponovo za slovensku, o to objašnjamo uopšte nije govorio ništa svoje, ne govorio, Goran je mislio to i to, pa onda zapravo veliko ponavljao. Ali, mislim, evo i tu su vam negde dali mi jasno do znanja da nisi ti sad tu neko ko je apsolutno, ko ima pravo da se o nekakvoj našoj ovde nacionalnoj instituciji ili instituciji ove kulture izjašnjava, jer zapravo nisi neko ko je odavde. Sad, to je tako jedan nacionalistički pristup koji zapravo je doveo i do svih tih mnogo oštrih situacija koje su se desile kasnije. Evo, to je prvo iskustvo sa RTV-om, postoje različita, a danas isto bilo izuzetno tako neprijatno, jer jako ovdje ljudi jako vole čuti da su mnogo bolji nek što zaista jesu. I u toj nekakvoj, i u toj nekakvoj, ali ja zaista mislim da to jeste manje više tako je svuda, ali mislim da je ovde posebno tako u svim ovim postjugoslovenskim zemljama, jer je to nekakvo oduševljenje tom novom nacijom, tom novom nacionalnom državom.
koja je, još naročito ovde u Sloveniji, koja je toliko bolja nego taj ostatak Balkana, koja je toliko bolja nego posleratna Bosna, nego, ne znam, Vučićeva Srbija ili ne znam uopšte čija Hrvatska i tako dalje. Tako da je zapravo ta nekakva pozicija u kojoj ste vi izuzetno kritični i još ste u tome svemu stranac, pa još ste u svemu tome neko iz Srbije, pa još u svemu tome govorite srpsko-hrvatski, zapravo nailazi uvek na izuzetno veliki otpor. Mi smo danas razgovarali o programima slovenskih pozorišta i ja sam jednostavno govorio o nekakvoj... Zajedno TV. Da. Jer je to isto jako zanimljiva situacija, gosti će biti, ne znam, tamo Igor Samobor, pomenuti Popovski i ostali, ja sam tu snimljen, tako da će to onda moći posle komentarisati što sam ja rekao, ja neće moći komentarisati što mi kažu, nema veze. Ja sam pričao nešto zapravo o kulturnoj politici, jer to je nešto što mene u mom radu konkretno vrlo ograničava i o jednoj namernoj provincionalizaciji slovenske kulture, jer vi u jednom takvom provincionalnom kontekstu u kome sveta nema i u kome sve što je međunarodno i svetsko kompletno nije relevantno, vi u jednom takvom provincijalnom kontekstu različiti ljudi zapravo imaju jako veliku korist. Jer mogu nekakve prosečne i kompletno irelevantne stvari proglašavati za ogromne uspehe. A to niko zapravo ne može negde realno oceniti, zato što nema konteksta zapravo tim svetom i ne zna kako to negde drugo izgleda. Nešto tog tipa, ali je tako reakcija bila vrlo neprijatna, ali ona je bila negde neprijatna možda više na nekakvom, ne znam, emotivnom nivou. Nisu mi rekli da sam na crnoj listi, ali su se, recimo, poneli prema meni tako da sam negde osetio, sigurno ćemo na tu listu staviti. Znači, ti ćeš se naći na tom crnom spisku. A dobro, dobrodošao, šta da ti kažem. Pri Svetlani smo se prej vrnili takrat je bila še Jugoslavija, to je 30 let nazaj, takrat, ko je bila prvič napadena strani ultranacionalistov, šovinistov, fašistov, so imeli sveto srbsko kri v sebi, ti današnji naši imajo pa sveto venecko, ali ne, izgubljam že počasi ta point, kaj že so. Z Goranom bi pa rad šel malo v Evropo danes. In sicer to, kar je Goran prinesel v slovensko mladinsko gledališče, on je delal na Norveškem, delal je na Poljskem, marsikje in tako naprej, skratka neko širino, ki se pozna, definitivno. Gledališče, vi potujete veliko po Evropi in marsikje, dobro, sodelujete tudi z Oliverjem Frljićem, ki je že konstantna tarča napadov ustašev, fašistov, kakorkoli na Hrvaškem. On bo tudi gost v tej sezoni, Oliver Frljić, sam da vam povem. Sam da se dogovorimo točno kdaj, ker je zelo zaseden, kar se spoštuje. Različne napade doživljate na evropskem nekem gledališkem prizorišču, pa me zanima, če se lahko osredotočimo na nekatere od njih, konkretno seveda ta napad v. Ovako, ja ću ispričati nekoliko primjera, jer smatram da to je izuzetno važno, recimo u ovom trenutku reći u Sloveniji, pa onda na kraju ću se vratiti na tu situaciju sa Brnom i sa našim nasiljem. Recimo, Oliver i ja smo prvi put radili u Poljskoj u Krakovu, u Starom teatru, u teatru u kome sam ja bio u direkciji, i radili smo predstavu o nacionalizmu i antisemitizmu poljskom, u Krakovu, 60 km od Auschwitza. I to je predstava koja je zabranjena, i to je prva predstava u slobodnoj, nekomunističkoj Poljskoj koja je zapravo zabranjena.
Ona nije zabranjena nikakvim dekretom, ne znam, partijskim, ili kako se to nekada radilo, ali ju je zabranila na insistiranje Poljskog ministarstva kulture i to ovog desnog centra, liberalnog, bivšeg, direkcije, dakle kolege moje, tada u teatru, i mi smo doživjeli linč od strane desničarskih novina, medija, tada u Poljskoj. I ono što je bilo jako zanimljivo, mi smo zapravo pokrenuli jedan društveni performans koji se desio bez obzira na to što se ta predstava zapravo nikada nije desila, bez obzira što ona nikada nije imala premijeru. Ta predstava se sama desila, jer je ona zapravo pokrenula jednu ozbiljnu društvenu debatu i pokazala kakve zapravo tendencije postoje. Sada, pričam to sve ne sad zbog toga da bi tu nekakve radne priče moje i Oliverove ponavljao, nego je to zapravo bila najava onoga šta će se posle toga dalje dešavati u Poljskoj i onoga što je sada u Poljskoj postalo oficijalna politika i oficijalna naracija. Dakle, to se desilo pre, ne znam, nekakvih 4-5 godina, sad da ne računam to tačno, kada je Poljska još uvek bila liberalna i mnogo demokratska nego što je sada i gradila negde imidž prozapadne moderne države, kažem, gradila oficijalno takav imidž, jer su institucije kulture, institucije te države isto imale tada obavezu da grade takav imidž te zemlje, jer to tako i to su institucije sistema, kao i mi ovde. Dakle, posle toga desila se, sad da ne pričam kakve smo napade dobili, kako su tekstovi sa naših proba se odjednom pronašli u desničarskim novinama, mi do danas ne znamo ko je tu radio. To su radili ljudi iz teatre. Vi onda zapravo vidite taj mehanizam. Vi vidite taj mehanizam o kome ste vi tu predstavu i radili. Te nekakve ljude koji tamo odu u te desničarske medije pa vas prijave, pa kažu, evo vidite, ovo su neki stranci koji su antipoljski i tako dalje. Pa onda vidite, odjednom predstavljaju se da govore dobar dan na hodniku i tako dalje, do napada krajnje otvorenih, zašto tu nekakav stranac uopšte radi kod nas u nacionalnom pozorištu. Ovo je pozorište 1731. jedno od najstarijih u Evropi. Kakvi stranci, to je poljska nacionalna scena i tako dalje. Ali posle toga, dakle, to isto leto, zabranjena je predstava na insistiranje katoličke crkve Rodriga Garcije na festivalu Malta u Poznanju i tada zapravo, dakle, tom odlukom, u tom Krakovu, da se ta predstava ne desi, zapravo se ta nekakva klerikalna nacionalistička cenzura pustila u institucije. I to je ono što je sada, nakon nekoliko godina i zapravo pobede desnice u Poljskoj na izborima, i to takve pobede da nijedna leva partija nije uopšte ušla u parlament. Dakle, imate poljski parlament koji vam je u rasponu od desnog centra do ekstremne desnice i ništa drugo. To što je tada bilo, evo, samo najavi, postalo je sada oficijalna politika i zapravo sve su institucije polako uništavaju, menjaju se direkcije i uvodi se samo nekakva nacionalistička agenda u kojoj vi zapravo morate postavljati na scenu, ne znam, nekakve drame Jana Pavla II. To je ovdje, ne znam kako je na slovenskom, Ivan, da, i tako dalje. Uglavnom, da, ne znam kako ovde je, da. Ono što je, mislim, drugi primer koji sam hteo ispričati ovom prilikom je to što se desilo nakon premijere predstave druge jedne koje smo radili Oliver i ja u Poljskoj, u Varšavi, u Teatru Povšechnik, gde su nas zapravo pozvali, to je isto teatr koji je izrazito negde angažovan, politički i negde bavi se kontekstom. I uradili smo predstavu Kletva, to je tekst iz Pjanjskog, ovaj prvi tekst isto bio iz Pjanjskog, koji se vide. Uglavnom, i to je, premijera se desila. Sad, premijera se desila, to je prva predstava na kojoj je ta najviša crkvena,
to najviše crkveno upravno telo, ja ne znam, to je kako se to zove, neka biskupska konferencija ili tako nekako. Znači to je prva predstava gde je katolička crkva zvanično izdala saopštenje u kojoj smatra da je to bogohulno, te tu predstavu treba zabraniti, prva od Apokalipsisa Grotovskog. Tako da je to je isto jako zanimljivo, ali vam to govori ko zapravo sada u poljskoj kulturi odlučuje i ko može takve dekrete donositi, ali se ta predstava igra redovno u tom pozorištu i ona putuje svuda po svetu i to je jako dobra predstava. Ali ono što je zanimljivo, odmah nakon premijere su se desili protesti katoličke crkve ispred teatra, desili su se protesti neonacista, ekstremnih desničarskih grupa i to su se desile stotine ljudi koji su protestirali ispred pozorišta, molili se i tražili da se predstava ne odigra, te napadali publiku i nisu dozvoljavali da publika uđe. O medijskom linču i tako dalje, nema što da govorim. O saopštenju ministra kulture Poljske, koji tu nas je prozvao, ne znam, nijakim kakvim, isto, možete pretpostaviti kako je bilo, ali dobro, to sve isto govori o nekakvoj snazi poljskog teatra, da je uopšte teatr u mogućnosti da tako nešto izazove, to, evo, videli ste, smo radili od Republiku Sloveniju, pa, da. Goran, pa edini 3 teroristični napadi v poljski zgodovini so se zgodili v tem teatru, ki so napadli v bistvu ekstremni desničari teatra. Da. I upravo sam, uglavnom da skratim priču, sve to i traje dalje, zapravo svaki put kad se ta predstava igra, sada mnogo manje, jer su shvatili da neće time ništa uspeti da urade, ali se tako menjaju strategije, te se desilo da su jednom posle predstave prolili kiselinu, otrovnu kiselinu po foajeu, gde je nekakvo pomoćno osoblje nastradalo, a drugi put u ventilaciju teatra pustili nekakav otrov. Te je čitava tehnička ekipa završila u bolnici. Jer mogu ja sad? To samo hoću da kažem da počne ovako, završi tako, u roku od par godina. Da, i to je vrlo lako. I sad, mi smo imali premijeru nasilja, bez je kad smo mi tačno imali, 16. Tako. Da, to je bilo pre 2 godine. Da. U junu 2016. na Wienerfest Wochen u Beču, to je jedna velika međunarodna koprodukcija, bila Hebelom Ufer u Berlinu, Riječki HNK, mi i tako dalje. I ono što je zanimljivo, ta predstava je izazvala vrlo različite reakcije u svakom kontekstu u kome je odigrana i to je ono što je njena ogromna snaga. Da vi zapravo svuda gde pokažete predstavu imate i vaše, mi pokažemo naše nasilje, ali dobijemo vaše nasilje. Izazovete zapravo određeni korpus reakcija koji u tom kontekstu mnogo toga kaže i zapravo pokaže simptome. Dakle, tu nekakvu istinu o tom društvu koja nije uvek službena istina tog društva. Nakon premijere u Beču imali smo kritike po medijima tipično austrijsko-kolonijalne, u kojima se sve vreme pisalo, ne znam, hrvatska glumica ovo, ne znam, slovenski glumac, ovo je jedino važno da je to hrvatska glumica, ovo je slovenski glumac i tako dalje. Te je jedan, recimo, kritičar napisao da je to predstava o tome šta može stati u vaginu jedne hrvatske glumice. Recimo, to je bila reakcija u Austriji. Dakle, mislim, hoću namerno i ove tog tipa reakcije da pomenem, zato što su to isto nekakve skrivni fašizam. Sad ne dođe grupa neonacista, ali da. U Berlinu je recimo bilo isto izrazito zanimljivo, jer tamo se niko nije bavio tom zastavom, niko se nije bavio tim Hristom koga toliko, na koga se uvek ta katolička crkva nakači u većini tih zemalja gde smo posle bili, nego su se bavili ta debata koja je ta predstava izazvala u Nemačkoj, se isključivo vrtela oko kriterija političke korektnosti.
Vi ne možete predstavljati ženu na taj način na sceni, vi ne možete predstavljati silovanje na sceni, vi na taj način samo reprodukcirate i tako dalje, što isto evo govori dovoljno o tom društvu tamo. I onda smo pokazali predstavu u Poljskoj smo završili na policiji, skrivamo na policiji, gde su nas zapravo nekoliko poslanika u Poljskom parlamentu iz pravo ispred te partije nacionalističkih plana vlasti, većinskog, prijavili za povredu nacionalnih simbola i verskih osjećanja. I ta istraga još uvek traje. U Sarajevu je nakon toga katolička crkva pokušala, znači na protest katoličke crkve, su pokušali sprečiti pokazivanje predstave, nisu uspeli jer je publika zapravo odbranila predstavu. U Splitu smo isto imali proteste ispred na inicijativu katoličke crkve, ali smo uspeli pokazati predstavu jer je zapravo, i to je jako zanimljivo i možda treba i to reći, hrvatska policija fantastično reagovala, jer su oni došli i rekli ne može biti tako da u jednoj državi ne može da se pokaže pozorišna predstava i mi smo došli ovde omogućiti da se to desi. I to su i omogućili. To su i uspeli. Tako da to je bilo zapravo jako negde dobro. I evo sad da ne idem u te detalje, jer to verovatno svi znate. Premijera te predstave u Ljubljani je prošla odlično. Mi smo imali same pozitivne kritike, ja niti jednu negativnu nisam videla. To je bilo pre 2 godine. To je bilo pre 2 godine, na jesen. I to je bilo već nakon te Poljske, to je bilo nakon Berlina, nakon Beča i tako dalje. Nakon Sarajeva, jer smo mi namerno u Sarajevu napravili regionalnu premijeru jer se predstava bavi između ostalog islamofobijom. Smo hteli u toj sredini tu predstavu prvo pokazati. I tako dalje, ali dobro, ovdje je publika već znala za sve te reakcije, tako da je zapravo dolazak na premijeru ovdje u Ljubljani bio na neki način izražavanje podrške nama za sve to. Je bio nekakva vrsta konkretno političkog gesta. Ja imam baš tu, ako želiš da završi, ali imam baš vezano pitanje... Molim. Jer možemo da, evo. Dejansko imam vprašanje, ker dotaknil se je stvari, zato sem ga prekinil, ker bi rad, da in Svetlana in Goran vsak iz svojega vidika odgovorita pravzaprav na isto vprašanje. Bi pred tem vprašanjem povedal samo eno stvar. Rekel sem vam že prej, 10. obletnico praznujem teh fašistoidnih skupin, včasih so bile to marginalne skupine in tako naprej. Zdaj ta vseobče prisoten fašizem in tako dalje. Jaz vem točno, kdaj se je začelo dogajati sistematično širjenje sovražnega govora in vem tudi zakaj. In vem tudi kdo. Vse to bom zdaj zelo nakratko povedal. Takrat, ko je Janša zaradi Patrije najprej bil na sodišču in odšel v zapor, na Dob, za nekaj časa, so se pred tem sodiščem, kot sem omenil, že prej zbirale pač neke male množice ljudi. In Janša je takrat se celo sprl s Črnčecom, ki je organiziral pač to. Janša je takrat sanjal, da bo za njega prišlo toliko ljudi kot za Julijo Timošenko v Ukrajini. Ampak to je dejansko bilo tako, hodili so ljudje s posteri Julije Timošenko. Fantastična stvar, moram priznati. Ampak je pa ena stvar. Ljudje, ki so bili tam prisotni, so imeli za Janšo 2 pomanjkljivosti. Eno je, po mojem temeljnem prepričanju, 2 pomanjkljivosti. Ena je ta, da jih je bilo zelo malo, druga je bila ta, da so bili to v glavnem starejši občani, oziroma državljanke, ki so jih vozili z avtobusi. In takrat se je začelo, kronološko se to fantastično pokriva, sistematično širjenje sovražnega govora preko družbenih omrežij. Takrat si potem lahko bral pri različnih skupinah, kako ponavljajo Janševe ideje, Grimsove ideje, Predaličeve ideje, Gorenakove in tako dalje. Vemo, koliko je folka v temu SDS-u pri vrhu. In to je to, kar so pač razširili. Mačarski kapital seveda pomaga temu, da so zdaj to neki mediji in tako naprej. Demokracija je bila že prej, ampak tak fašizem
prej obstajal ni. Ne? Ampak tukaj bi sam eno stvar bi rad povedal in to se že navezuje na vprašanje za spoštovana gosta. Le verjemte mi, to prek družbenih omrežij, ta sovražni govor, bodisi, če je napirjen proti Goranu Enjacu ali Svetlani Slapšak, ne nima veze, glavna je rekrutacija. Ves fašizem in neonacizem, ki je usmerjen pravzaprav splošno proti beguncem in tako naprej, ne pošljemo jih v Auschwitz, ne, karkoli, ne. To je namenjeno samo za rekrutacijo. Njih niti toliko ne zanimajo ti begunci. A vi resno verjamete, da je Janša sam sebi verjel, ko je rekel, da je projekt politične slovenske levice, ne stranke, ampak to, kar ima on za levi pol, pripeljati v državo 200,000 begunci. Ni, ne verjamem vam temu. No, mislim, tle je malo diskutabilno, koliko je on že res zabluzil, ampak poanta je ta, da na tak način ti dobiš ljudi, ampak resnične tarče tega sovraštva niso begunci oziroma migranti, prebežniki, kakorkoli že, ampak so intelektualci in umetniki oziroma tudi novinari, tisti, ki smo kritični, tisti, ki stojimo, oziroma stojimo skupaj, ne govorim samo nas treh zdaj, na te njihovi poti do popolne te neke oblasti. Spomnil bom samo na eno izjavo od Orbana, izrekel je leta 2002, ko je izgubil volitve na Madžarskem in se s tem ni mogel spoprijazniti in je zavpil, domovina ne more biti v opoziciji. To je poanta teh ljudi, diktatura. To je ta poanta. In to, kar razlaga, kar je zelo podrobno razložil na vseh omenjenih primerih Goran, kar je predtem povedala Svetlana za primerjavo resničnega režima, torej Srbije, konec Jugoslavije, 30 let nazaj, to je to, kar je tukaj v ustvarjanju pri nas. To je to, kar se mi moramo zavedati, to je to, kar veliko ljudi, veliko medijev nikoli pravzaprav niti ne postavi to v ospredje. Jaz bi vaju od vas zdaj vprašal, ne? Svetlana, najprej odgovori ti, pa bolj Goran, konkretno zate, kako ti razumeš napade nate, racionalno? Zakaj prav tebe? Zakaj ne? Tukaj med nami imamo Vlada Miheljaka. Imamo cel kup zelo dobrih kolumnistov, velikih intelektualcev, ampak spravili so se na tebe. Zakaj si ti zdaj tarča? Kako ti gledaš na to? Goran, ti pa zakaj recimo, oziroma kaj se je spremenilo v teh 2 letih, ko ste prvič prikazali naše nasilje tukaj in bilo to dobro sprejeto, medtem ko letos, zaradi iste predstave, si bil ti, konkretno ti, tarča velikega sovražnega govora. Svetlana, prosim, izvolite. Ne znam odgovora na to vprašanje. V oskih krogih, v katerih sem, akademskih, v katerih sem živela 20 let in držala zelo nizek profil zaradi svojih študentov, da oni ne bi imeli trpeli posledic, je bilo jasno, zavist, nič drugega. In najlepši primer tukaj je bil pravzaprav to, da so liberalni, moji kolegi, kolegice, liberalni ljudje, izrazito neksenofobni, izrazito antinacionalistični in vse ostalo, ko bi recimo se jim zazdelo, da sem jim vzela nekaj, kar njim pripada in njim seveda pripada več, so takoj padli v nacionalizem. Ampak isti trenutek. Recimo fini, rafinirani pesnik, teoretik, sicer z malo knjiga, pa dobro, no, Braco Rotar je takoj v literaturi napisal, naj ona gre svojem jatu. Njegova partnerica Taja Kramberger, pesnica in en od najhujših sociopatov, ki sem ga kdarkoli v svojem življenju videla, preberite članek o njej v Wikipediji, pa boste videli, kaj pomeni nacisoidna sociopatija, to je pa res definicija. Kaj je ona vse? Teoretičarka, pesnica, zgodovinarka, intelektualka, satirik, bla, 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 bla in vse ostalo, je recimo napisala pismo Nobelovem komiteju, kar je leta 2005 je neka poslanka švicarskega parlamenta začela akcijo, da ženske po celem svetu po internetu glasujejo za ženske, ki jih poznajo, da so recimo bile pacifistke, se borile za ženske pravice in tako naprej. Da bi dobila 1000 žensk, ki jih je hotela predlagati za Nobelovo nagrado. In nekako se je zgodilo, da sem jaz padla v ta spisek od 1000. Bog ve, kako, kdo je glasoval zame, pojma nimam, kakorkoli že.
Teh 1000 imen je dano in je seveda jasno bilo, da nikoli ne bomo dobili, ker je proti kandidata sta bila Soni Bono in pa gospod iz tiste agencije za atomsko energijo, ki je nadziral Iranec, ki je nadziral iransko politiko in je jasno, jasno je bilo, da je to gesta, feministično nič drugega, ampak je Taja Kramberger napisala pismo Nobelovem komiteju v 5 jezikih, kjer je dokazovala Nobelovem komiteju, da sem jaz pripadnica tistih zahrbtnih sil v slovenski družbi, ki pošiljajo 100 žensk na Triglav. Mame, mi nikoli nisem bila na Triglav. Zdaj pa posebej. S helikopterjem. Ja, točno to. Sem mislila na to. In potem so še dokazi, da jaz nisem prava feministka, da sem rasistka, da preziram slovenski narod in tako naprej. To je čisto neverjetno, kaj je ta ženska napisala Nobelovem komiteju, da bi Nobelov komitej razumel 100 žensk na Triglav. In tukaj se je podpisalo 5 ljudi, od katerih 4 sploh ne recimo Gašper Malej, Peter in Janez. Kaj je motiv bil teh ljudi, da se podpisujo na tako neumnost? Zaradi tega, ker so lahko. Zaradi tega, ker se dela lahka tarča. Nisem Slovenka, ne pripadam slovenski kulturi. Vse, kar sem naredila, ali totalno ignorirano, ali napadeno. In šele v zadnjem letu sem doživela, da neke popolnoma mlade, ostre kritičarke, res take zobate kritičarke, ocenjujejo moja književna dela in da jih ocenjujejo s najvišjimi ocenami. To pa je, verjetno 3 generacije so morale mimo iti in prezirati nekoga, ki je pravzaprav jaz čisto neskromno mislim o sebi dosti dobro. Tudi to, da svoje depresije izražam samo doma. Tako da ne v književnosti. Tako da moralo se res nekaj zgoditi, generacije so morale iti mimo, biti na novo izobražene, srečati se z mojimi doktorantkami in doktoranti, imeti popolnoma drugačno opcijo Slovenije in sveta, da pač tudi mene nekje izvlečejo iz naftalina in pravijo, vse to pa res ni tako slabo. Torej, je zavist, je ključna, ne samo in ta zlahka zavist, ki se izvaja na tistim, ki je že predodrejen, da je drugačen, kar je iz drugega konteksta, kar, kako pravi Stane Granda, ona sovraži vse slovensko. Ampak zate so srpske ultranacionalisti govorili, da sovražiš vse srpsko. Točno za kaj imaš ti pa rada? Ne smem biti povedati, jaz imam rada manj ali več vse, posebej živali, ampak tisto, če se ne smem povedati, da imam rada Slovenijo. Tega pa res ne smem povedati. To je izziva bes, ki je čisto neverjeten. In seveda, ko sem v starih letih se začela ukvarjati s književnostjo, oziroma pisati, me res srbi me, da napišem vročo erotično sceno, ki se dogaja pod puflci. Tako se imenuje, če se ne pod puflcak. No, na tem mestu bi hodila. Pa ne bo šlo. Dobro, ovako, ti konkretni napadi na mene su se desili nakon našeg gostovanja u Brnu, u Češkoj, gde je zapravo ekstremno desničarska grupa koja je pred zabranjivanjem u Češkoj već godinama, ali to nije zabranjena, jer nekako se sve te bivše komunističke zemlje su izuzetno osetljive za bilo koji oblik levog ekstremizma, ali nekako vrlo tolerantne prema desnom. Tako da to je, evo, tako su pred zabranjivanjem, ali nisu zabranjeni, jer to isto, ovo namjerno kažem zbog toga da su bili zabranjeni, to se ne bi desilo.
Znate, to je vrlo jednostavno rešenje. Vi zabranite jednu skrajnje desničarsku skupinu, pa ona više u vašem u javnom prostoru nema pravo se pojavljivati i delovati. Doviđenja. Vrlo krajnje jednostavno. Ali dobro, uglavnom predstava je prekinuta i to je bila vest između ostalog i na slovenskoj televiziji. Ja sam tamo dao izjavu jer sam bio tada u Brnu, to sve doživeo, sve te ljude koji tu su na sceni, da dozvoljavaju da se predstava desi, policiju koja ne reaguje, jer je gradonačelnik Brna isto hteo da se predstava otkaže, policiju koja vam kaže oni imaju pravo izraziti svoje mišljenje. Evo, sad sedi vas u publici 150, vi nemate pravo gledati predstavu, a tih 40 ima pravo izraziti mišljenje. Sad to je tako neki oblik demokratije. Dobro, nije ni važno. Nakon te izjave ja sam odmah dobio prvi mail u kome su me nazvali smrdljivim Balkancem, kako me nije sramota da ja govorim u ime slovenske kulture, da se uopšte smatram tu da je nekakva institucija slovenske kulture i tako dalje, marši Slovenije i tako to, u tom stilu sve. To se desilo sada. Prvo, ja sam to očekivao mnogo ranije, tako da to je možda i dobro što su tek sada. Da. Ne, očekivao sam to nakon Republike Slovenije. Nakon Republike Slovenije mi smo bili udarna vest u svim vestima u, ne znam, 5 država okolnih. I svim mogućim novinama, i to ne u kulturnim rubrikama, nego u političkim rubrikama. Uglavnom, desilo se to sada, a ne nakon naše premijere, zbog toga što se promenila klima u zemlji, zbog toga što se promenila klima u društvu, zbog toga što je porastom prisustva desnice u javnom govoru to postalo moguće, zbog toga što je klima ovde u Sloveniji takva, sada, da neko može napisati takav mail, da vam neko može svakodnevno, ako hoće, pisati takve mailove, i vi ne možete zapravo ništa. Vi ne možete, ja sam, naravno da sam zvala policiju, kao što je Svetlana zvala svaki put, onda oni kažu, pa evo, mi možemo to malo istražiti, ali u principu, šta sad, ništa. I tako dalje. Tako da to se desilo zbog toga što je to sada ovde moguće. A ja sam ove poljske primere ispričao namerno, kako ne bi bilo samo tamo dole neki nacionalisti na Balkanu, nego evo Češka, Slovačka, Poljska i tako, ovde se jako vole te zemlje, zapravo se smatruju tako bilo centralno-evropski, ne bilo građanski, što jesu, ali su i ovo drugo, ili se to jedno drugo ne isključuje. I dokle to može doći? Znate, isto je tako u Poljskoj su počeli nekakvi preteći mailovi, a sada vam to na televiziji kaže ministar kulture. Sada vam to dođe pa pročita, on ne kaže smrdljivi Balkanac, ali kaže ova neka dvojica koji su došli sa Balkana i ne znaju ništa o Poljskoj. Njima ovde nije mesto, oni ovde ne mogu raditi i tako dalje. Dakle, to je ono do čega to može dovesti i to se, kao što vidite, vrlo jednostavno desi u različitim zemljama u Evropi, sada. Tako da to se zbog toga desilo. A naravno da to jeste reakcija na moj program i naravno da to jeste reakcija na ono što Mladinsko radi, jer smo mi jedna ozbiljna institucija koja se bavi kritikom ovoga društva, simptomatizacijom i te simptome pokazujemo na sceni kroz različite performativne procedure i to je ono što mi radimo. I naravno da su nas mogli napasti zbog milion različitih drugih projekata, ali evo desilo se to tada, jer odjednom su se setili da postoji tu nekakav stranac koji sve to vodi i tako su to i pisali. I sad nismo ni znali da Balkanac vodi za devu. Da. Tako da, prvo, da, naravno, to vam je najlakša meta. Drugo, vi ste zauzeli, znate, vi možete biti stranac i Balkanac i što god hoćete u Sloveniji, ukoliko se držite određene niše. Vi možete biti freelance umetnik, pomalo raditi po različitim institucijama, ali ne možete vi u oficijalnoj kulturi zauzeti mesto koje je bilo uvek isključivo tradicionalno rezervisano za nekoga odavde. I to je ono čime zapravo moj dolazak ovde ruši ili narušava ekonomiju slovenskog teatra.
ništa, dobrodošao, došao si u pravom momentu. Zadnje vprašanje, spet za oba gosta, po vsakom od posebej. Pravzaprav, Svetlana, kaj nam je v bistvu, kako bi se morala ob vseh kritikah, ki jih imamo, in ene par kritik bom nanizal zdaj, da vam dam ene 3 minute časa, da vsak svoj odgovor formulira, bi morala recimo civilna družba narediti. Sama si omenila že praktično na začetku, ne? Stvari so še smešne. Ne? Za nekaj časa se bomo še smejali. Jaz verjamem, da skozi celo to sezono. Ampak moramo začeti razmišljati tudi onkraj tega. Ne? Tako da, kako pravzaprav se soočiti s samim porastom, vse prisotnostjo tega fašizma pri nas? Goran, za tebe isto vprašanje, ampak z vidika, koja sezona je ove godine? Od 60, ja uz umetnike, jaz državljan. Vse je to. Da, kaj pravzaprav naslov te sezone, jaz umetnik, jaz državljan, pomeni, kako ste si to zamislili na Slovenskem mladinskem gledališču in kaj bi radi s tem sporočili. Ne? Jaz bi pa tako, brez sem omenil, da imate te 3 minute. Jaz sem že prej omenil, da imam veliko kritik na samo civilno društvo in daleč od tega, da bi zdaj formuliral vse, ampak če raje kot kritike bi morda dal dva konstruktivna predloga. No, en je konstruktivni predlog, te druga je pač nekaj, kar vas bom poskušal prepričati, da ne naredite. To je lahko, kar dober državljan lahko naredite. Glej, prva stvar je ta, opažamo bodisi novinarji in novinarke, ki se posvečamo še vedno preiskovanju, raziskovanju skrajno desnih gibanj, vseh političnih povezav in tako naprej, tukaj pri nas v Sloveniji. Opažamo vedno znova to, da vedno težje plavamo proti temu toku, ki je vedno bolj močan. To je ta stvar. Skratka, skrajna desnica vendarle vodi in narekuje ta nek javni diskurs. Jaz imam tukaj veliko primerov, tudi iz Ilirske Bistrice, od kjer jaz prihajam in tako dalje. Ampak bi vas podcenjeval, če bi vas zdaj pokroviteljsko šel razlagati katerega koli od teh primerov, ker pač enostavno vemo nekje, kje smo. Jaz mislim, da je eden od odgovorov, to, kar me moti pri civilni družbi kot celoti, je to, da zame je civilna družba, ko jo gledam, kakšni so rezultati, kakšni so odzivi. Ne? Jaz prisoten na družbenih omrežjih nisem, vem pa. Ne? In se mi zdi, da je cela ta civilna družba toliko že fragmentirana, toliko razpršena, da je to pač neka razpršena, kot rečeno, množica posameznic in posameznikov, ki imajo kaj pametnega zapovedati, ampak pravzaprav vedno so tukaj samo neke reakcije na nek sovražni govor, na nek fašizem in tako dalje, z vidika nekih vzvišeno moralnih stališč, prepričanj in tako dalje. Gled, s fašizmom se absolutno ne da pogajati, ne da se diskutirati s to stvarjo. Fašisti so fašisti vsaj iskreni, so. Oni se ne morajo pomagati, da so fašisti. Nehajmo jadikovati, nehajmo se vznemirjati zaradi tega, ker so pač oni iskreni v tem svojem fašizmu. To, kar mi lahko naredimo, je to, da ta njihov fašizem popolnoma razvrednotimo, ker je smešen. Omenil sem prej teh 200,000 beguncev, ki naj bi jih slovenska politična elita, levica, nimam pojma, ona pripeljala v to državo, zato, da bi vladala večno, tako se je končal ta citat od Janša. Jaz imam, to vam je bilo všeč, pa bom navrgel ta predlog na podlagi tega, pa razmišljajte širše, kaj hočem reči. Tle imam jaz eno idejo. Ne? Ko bo Janša, ali pa eden od teh idiotov, no? Ampak recimo Janša, naslednjič izrekel nekaj takšnega, kar vemo, da bo to je vprašanje ur, niti na dnevu, bi morala, minut, če bi bilo to v živo, ampak ker bo jutri morda nekdo ga opozoril na ta posnetek, torej ur. Ampak moramo biti egzaktni, ampak ko bo Janša naslednjič, recimo, prikotalil nekaj takšnega, ne? Bi jaz predlagal civilno-družbenim institucijam, organizacijam, ki so do dobra izvežbane v peticijah in zbiranju podpisov. Jaz bi jim predlagal, da stopijo skupaj in da seveda na neki javni tiskovni konferenci javno celi državi obelodanijo
z namenom zbiranja denarja, da se tega človeka, torej Janeza Janšo, to je ta ekonomski migrant v Ljubljani oziroma priseljenec v Bovcu, da se ga zaradi teh njegovih idej in prepričanj pošlje v neko primerno psihiatrično institucijo po njegovem izboru v Republiki Sloveniji. In morala bi se organizirati dejanska kampanja zbiranja denarja, ki bi trajala recimo, rečemo, en mesec, potem bi delegacija strani civilne družbe Janšo obiskala bodisi na domu, ampak ker je njemu težko karkoli vročiti na domu, mogoče bolje bi bilo, da ga pričaka pred parlamentom. Delegacija bi morala biti oborožena s kamerami in delegacija bi morala imeti pri sebi, ne vem kako se jim reče, ampak te letake, pravzaprav iz različnih slovenskih umobolnic. In mu pač predočiti, da naj si izbere tisto, v katero bi on šel. Denar, če bi bila kampanja dobro zastavljena, bi bil, neki denarja bi se pa že spravil. Ker Janez Janša v oklepaju tokrat denarja verjetno ne bi sprejel, bi se seveda ta znesek nakazal katerikoli organizaciji, ki se ukvarja s begunci, z ljudmi, s potrebnimi, z otroci, s posebnimi potrebami in tako naprej. Skratka, dve muhi na en mah. Poanta ni nujno poniževati Janšo, njega prikazovati kot, jaz njega ne želim tukaj prikazovati kot psihotičnega idiota, ker se mi zdi, da on to sam dovolj dobro počne. Jaz hočem reči, da bi na tak način, s tako kampanjo razvrednotili ta sovražni govor in zraven še morda zbrali nek denar za nekoga, pač, ki ga morda res potrebuje. Ne? To je bila ena stvar, o kateri je treba razmišljati. Ta druga stvar je pa ta, da, gledajte, če Vinko Vasle, potem, ko Svetlana Slapšak prejme sumljivo poštno pošiljko, v kateri je, kaj je že bilo notri? Pojma nima. Ma dobro, ne ta prašek z... Ne, to so oni. A, to so oni, dobro. Zdaj, če Vinko Vasle dvomi, da ona pač ne ve, kaj bi s tem praškom, ne? Ki je zapeko ali ne vem kaj. Ne? Lejte, jaz vas res ne morem odvrniti od tega, jaz vas lahko sam pozivam in obvestim, da je to pač ipak morda prekršek ali kaznivo dejanje. Jaz mislim, da kljub temu, da vsi veste, da njegov naslov lahko najdete na spletu, ne? Vi, ki ste tle in vi, ki nas gledate na tem posnetku, jaz vas moram opozoriti, da morda naj bi bilo pravno, formalno gledano v redu, da se mu pošlje cel kup nekih pisem z nekim pecilnim praškom, a da vidimo, če on kot mačo, mačist, ki pravi, da Svetlana ne zna karkoli skuhati, speč karkoli, morda bo pa on, ki je ustvaril ven iz tega. Ne? Jaz mislim, da je to morda dobra ideja. Mislim, da je dobra ideja, sem vas moram opozoriti, da morda to ni, da to vsaj prekrši. Zaključimo s tem stavkom oziroma dvema, začnimo razmišljati, kako jim lahko vračamo milo za drago. In to je nekaj, kar bo treba pokazati že pred temi lokalnimi volitvami, kar bo treba kazati naprej. Eno stvar so me naučili ljudje, ki so organizirali antifašistični boj v naši državi. Ne? In zanimivo, isto so mi rekli kurdski bojevniki, s katerimi sem bil v Siriji in so se borili proti drugim, tako isto črno oblečenim ekstremistom, ampak pač islamski državi. Ne? Oboji so mi rekli nekako tako, če poenotim to, kar so mi rekli v en stavk, oziroma dva, ki bomo vsi razumeli. Antifašizem ne izhaja iz besed. Antifašizem izhaja iz dejanj. In to je cel point antifašizma. To je to. Zdaj pa, če lahko vidva odgovorite. Kaj ti svetuješ, recimo, kam naprej, kaj lahko, recimo, kako se zoprstavimo tej besti fašistične? Jaz imam cel program, Dugovi in Gagarin so tako izprašali. Ampak prvo te bom kritiziral. Namreč, ta vrst zdravstva, ki se ukvarja z mentalnim stanjem, je v tej državi brezplačna. Razen, če gre za šarlatane. Torej, jaz bi pa res... To je brezplačno. Ne, brezplačno je. Če si nor, greš v norišnico, brezplačno.
Dobro, oprosti, pol pa v Švico, ajde, tam ne, zakaj? Ne, jaz mislim, da pravi pacient je tisti, oziroma so tisti, ki verjamejo, ki poslušajo Janšo, ki je neumen, neizobražen, neduhovit, počasen, neslano, govori šale, njegov humor je nekaj, kar je moja pokojna mama definirala, ona je bila zelo rafinirana in duhovita. Jaz bom v srbščini rekla, to je humor na nivoju popišem ti se v čizmu. Torej, gre za nekoga, ki je popolnoma intelektualno nesposoben, slab politik, egotičen, narcističen, nesposoben poslušanja drugega, avtoritaren brez kakšnekoli osnove. Torej, oprostite, ampak Janševi, tisti, ki so za Janšo, so za zdravljanje, ne on sam, oprostite. Oprosti. Torej, jaz bi priporočala, da pač domače zdravstvo, slovensko zdravstvo, ki je brezplačno, se potrudijo okrog teh ljudi, da jim pomagamo. Kampanja bi morala biti organizirana okrog Janše, to je cel point. Pol pa vsaj, da se ga pošli na debeli rdeča. Za njegove otroke, ki so jim bile uskračene človekove pravice, ko so njega dali v zapor. To je sam izjavil, ja bi za njegove otroke, denar. In seveda za ušo, za garderobo, to je kar torej, za te zadeve. Ampak moj program je čisto drugačen. Jaz bi predvsem apelirala na vse ateiste v Sloveniji, da se organizirajo, da naredijo ateistično koalicijo in da zahtevajo svoje pravice. Cerkve, malce se bolj aktivirajo, recimo transvesoljska zombi cerkev, bi lahko naredila dvojno akcijo. Eno bi bilo pred sodiščem, kjer sodijo Strehovcu, da pač pomaga Strehovcu s plakati, glas hočemo, da osvobodite človeka, ki nikoli ni videl tega med nožje okrog. In ki nikoli ne bo videl tega, ne? In ki odloča o tem. Torej, na ta način pomagati človeku, da nikako tako mlad in nedolžen ne gre v zapor. Meni je pa res grozno, ko pomislim, da je takšen lepotec, ki tako lepo govori, da bi šel v zapor, to je grozno. In da se mu potem pa popolnoma se onemogoči normalna seksualna aktivnost celibata, kot so recimo pedofilija, nasilna homoseksualnost in vse ostalo. Torej, to bi bila akcija te cerkve. Na drugi strani bi ta cerkev lahko molila pred cerkvami za vse tiste, ki so pač padli v izkušnjo, ki so imeli seksualno življenje, za vse tiste, ki so odgovorni, da tiste nesrečne ženske morajo iti na abortus in potem jim tam jih čakajo pa vernice. Torej, dajmo molimo za vse tiste moške v cerkvi, ki so zgrešili. To bi pa ta cerkev zelo dobro izvajala. Tretja mera, ki bi se morala izvesti v tej državi, je, da se recimo, da levica končno dobi svoje medije oziroma svoj medij. Ta medij bi lahko izgledal kot Charlie Hebdo, jaz bi ga tako videla, ampak lahko je to kakšna televizija, ki bi začela tako amatersko in tako nesposobnimi tehničnimi delavci, kot je Nova 24 TV-ja. Tam pa vse čas ni slike, ni tona, ni tega. Torej, problem ni v tem, da je to tehnično dobro urejeno, ampak da obstaja in da se tam vse čas govori. In seveda bi levica sigurno dobro poskrbela za dobro količino voditeljic, voditeljev, ki bi bili dovolj zabavni in veliko bolj zabavni kot ta televizija. Torej, mediji so druga zadeva, stripi. Jaz sem globoko prepričana, da v enem med volitvenih obdobij strip Sokol in Golobica spremenil mnenjsko večino med slovenskimi volivci in da je Janša izgubil zaradi tega stripa. Torej, dajmo narediti kult Tomaža Lavriča, nekaj takega oltarja morda za Tomaža Lavriča, prošnje Tomažu Lavriču, molitev, karkoli, da ga navedemo, da naredi še nekaj takšnih stripov in da nam reši dušo.
Torej, to bi bila ena serija dejanj. Druga, bolj resna serija dejanj bi bila, morda bi, jaz vem, da je to utopično, ampak morda bi slovenski državljani, oziroma vsi, ki živijo v Sloveniji, prebivalci, ne samo državljani, ki imajo volilno pravico, probali vsak na svoj način delovati na poslance. Vem, da je to utopija. Ampak, če bi recimo vsak iz svojega konca, nekoga, ki pozna prek 1000 ve, saj nas je samo 2 milijona, ne, vsi vse poznamo, ne, da bi se poslužil različnimi političnimi sredstvi, ki so pač običajna tehnika politike, recimo zapeljevanje, pa fotografiranje v nerodni situaciji, pa razne druge tehnike, ki jih vedno so jih v politiki imeli, ne. In zapeljevanje, pravzaprav, če gre za ljubezen, zakaj pa ne, zapelješ Mahniča, to je pa res. To ni samo človeško, bogugodno dejanje, ne. Nekaj takega, torej te bombonova, veste, te urbano-gverilske nenasilne akcije, te akcije so obstavljale v naravi, zakaj pa ne bi, veste, na Pariški univerzi so že v 13. stoletju morali prepovedati, pazite, to je katoliška seveda univerza bila, morali so prepovedati študentom in profesorjem, da omenjajo Marijo. Omenjanje imena Marije je bilo prepovedano, ker ni bilo drugače, da samo kletvice in obscenosti so. Torej, ta način omejevanja desnice je še kako efikasen. Ne mislite, da to ni efikasno. Če vi recimo vidite Žana Mahniča, noro zaljubljenega v nekega ljubljanskega alternativca geja, ne, to bi bila zmaga stoletja, ne. In seveda tudi to koristno zahtevati od tega, ki ste ga vzeli v obdelavo, zahtevati od tega na različne načine, pogodbe, mito, korupcija, emotivna korupcija, vse gre, da recimo glasujejo drugače. To je tudi možno, pa tudi zakonsko osnovo imajo. Torej, cela serija podtalnih akcij je možna tudi na tem nivoju. In končno, morda ne bi bilo slabo, da v nekem trenutku se naredi pač, da se pride k Pahorju in da se z njim sedi, dokler ne pristane na določene. Ker on je ljubezniv, zakaj pa ne bi recimo kakšnih 86 ur se pogovarjali o določeni zadevi, pač sedimo tam, ne morejo nas reči ven, ker bi bilo preveč skandal, morajo nam dati hrano, recimo mene kot invalida pa res ne morejo čez okno. Torej, cela serija je še akcij, ker nismo, hvala Bogu, nismo v vojni in še zmeraj nismo režim. Cela serija akcij je takšnih, ki bi res prenesle težišče našega zanimanja in tega, da se smejimo za Boga milega, to je najbolj dragoceno, ne, na drugo stran. In tu bi, na tem seznamu, jaz imam še kar različnih akcij, samo vprašajte. Imam izkušnjo od kakšnih 40 let sodelovanja v urbanih gverilah, tako da z veseljem bom dala brezplačno vse recepte in Da, isto nekakve recepte ćete moći vidjeti u jednom našem projektu kraj novembra će biti premijera i to je Narodna sprava drugi deo koji će se baviti partizankama. Ženom partizankama, zove se Krajine slobode i zapravo ćemo se baviti tim nekakvim različitim revolucionarnim strategijama koje mi imamo već u našem nasleđu. Evo, iz tog perioda. Uglavnom, ovako, sad da odgovorim na tvoje pitanje. Meni su, nakon toga svega što se desilo sa tim napadima na mene lično i na Mladinsko, dve stvari su mi užasno smetale. Kada se desilo sve ovo što sam vam ispričao da se desilo u Varšavi, čitav poljski establishment, je stao uz teatr Povšehni. Čitav. Krzysztof Walikowski, Agnieszka Holland, top zvezde svetskog teatra, filma i tako dalje, koji su poreklom iz Poljske su stali uz taj teatar, uključujući naravno i medije, recimo ove normalne medije, tipa Gazeta Wyborcza i tako dalje.
Ovde se nakon napada, i to lično na mene i na Mladinsko, zapravo nije desilo ništa. Što znači da ta solidarnost koja postoji recimo u Poljskom teatru, gde smo mi svesni, da mi zajedno, bez obzira što smo konkurencija, bez obzira što smo ovo, bez obzira što se ne slažemo uvek politički i tako dalje, ali mi svi zajedno smo odgovorni za to kakav će teatar ovde biti, gde svi mi zajedno smo odgovorni za budućnost tog teatra, te doživljavamo to svi kao napad na sve nas, jer je to napad na teatar poljski, to se ovde nije desilo i to je ovde nemoguće, to se ovde neće desiti nikad. I to je ono što sam ja zapravo, nažalost, shvatio i ono što je vrlo tužno. Jer reakcije, naravno desila se peticija koju je pokrenula prijateljica moja, Dragana Alfirović iz Beograda, poreklo. I do tu peticiju je potpisalo jako mnogo ljudi, sjajnih ljudi i izuzetno važnih ljudi u slovenskoj kulturi i predstavnika različitih institucija. Ali, recimo, kolegi slovenskih direktora slovenskih pozorišta je Dragana morala pozvati. Jer pazite, to jeste bio napad na mene lično, ali napad na mene kao umetničkog direktora jedne institucije slovenske kulture. Mene ne bi niko napao da sam taksista. Ili možda me ne bi napao na taj način. I zapravo taj negde institucionalni odgovor je kompletno izostao. Naravno, posle taj kolega to potpisao, ali nakon te intervencije dajte ljudi ste normalni. I tako dalje. I isto nakon takve intervencije se desila reakcija Slovenskog ministarstva za kulturu, ministra. Ja sam to komentarisao u tom intervju u Mladini, možda sad to da ne ponavljam, stalno isto i da skratimo ovaj razgovor, ili su se desile reakcije tipa koje su zapravo meni bile jako neprijatne, kao zašto se to tako stalno tebi dešava, evo meni se nikad ne dešava. A naravno da se tebi ne dešava kad si ti pripadnik privilegovane slovenske većine i vodiš, ne znam, nekakav vrlo normativan tu život, pa naravno da se neće tebi desiti i tako dalje. Do toga da vas zapravo u takvom trenutku ljudi napadnu kako vi preterano reagujete i kako vi zapravo ne znate u toj situaciji da se ponašate, a ne one koji su tu situaciju izazvali. I to je ono što je neverovatan apsurd. Ja sam pričao i sa Simonom Semenić, koja je isto stalna meta jednog užasnog hejta, Majom Smekar i tako dalje, i one su isto mi rekli da otprilike manje više imaju takve reakcije. Mi smo različite projekte na tu temu radili, uključujući da smo na Novoj pošti radili projekat SS, u kome vi sedite ovde i sad vremena slušate šta su pisali ljudi i o toj Simoni, šta su pisali o Maji i tako dalje. Različite smo razgovore na tu temu radili i naši projekti uglavnom naši projekti su antifašistični. I to je program koji mi zapravo ovde radimo. Sada, ono zašto se ta sezona tako zove, ja sam umetnik, ja sam državljan, to je jednostavno negde sada dalja dramaturška linija toga što se radilo do sada. Ne pravi se sezona tako što vi pozovete 5 reditelja, date 5 tekstova i zdravo. Nego se vi bavite nekakvim ozbiljnim stvarima. Prošla sezona se zvala Sele Point Pravo, gde smo se zapravo bavili time kako se mi svi pretvaramo da je Sele Point Pravo, a znamo šta nije, te šta se ispod tog koncepta zapravo dešava. Sada kada smo videli šta se dešava, te rezultate toga videli na poslednjim izborima, vrlo konkretne, da ih i sami osetili, sada smo jednostavno shvatili da ja, umetnik, ima određene javne obaveze, te ja, umetnik, sam i politički agens, pa ja, umetnik, imam obavezu reagovati, ja, umetnik, imam obavezu nešto uraditi, jer ja, umetnik, sam državljan. Tako da, evo zbog toga, vi pogledajte repertoare ostalih pozorišta u Sloveniji, svi su znali da će na izborima najviše glasova dobiti Janša, kao što sam i ja znao. Svi su znali, svi znaju kakva je klima u društvu, ali vi imate tako jedno krajnje reakcionističko proglašavanje političke neutralnosti, gde se svi bave emocijama, srcem, tako dalje. Tek kada vidimo kako će se ova politička situacija iskristalisati, onda ćemo zapravo pregovarati s jednim, drugima i trećima, jer to zapravo
je o nečemu drugom. Tako da to je, sve ovo sada pričam kako bih objasnio, da evo, jaz umetnik, jaz državljan, direktna reakcija na to. Če eno, marsikaj smo danes povedali, marsikaj, bom rekel prav, navrgli v razmišljanje in tako dalje. In z marsičem bomo tudi nadaljevali. Ta tretja sezona bo odbita, to že vidim, dobro smo začeli. Ampak, veš kaj, redko kdaj se zgodi, da Erik Valenčič pozitivno citira NATO. Bom citiral njihov 5. člen in bo imelo cel smisel za nas. Napad na vsakogar od nas mora biti mišljen in razumeti kot napad na vse nas. To je ta poanta. Oni so se to prvi zmislili, jaz se ne morem zdaj pretvarjati, kao, da tega nisem prebral, bral sem. To hočem reči, da tako se moramo pravzaprav obnašati. Ko napadajo Svetlana, Svetlana je že na začetku povedala, slišati je bilo posamezne vzdihe in tako naprej iz publike, vas, spoštovano občinstvo. Ni poanta na nas, da na kakršenkoli način vzdihujemo, omahujemo, se gremo reakcionizem in tako dalje, kar je bilo zdaj na koncu, da vse skupaj povežem navedeno. Mi moramo stati drug ob drugem. Ko napadajo Svetlano Slapšak, lakanje rečejo, Srbkinja, ni Slovenka, mrzi vse slovensko, je pol človečnjak, ne in karkoli. Nič od tega pravzaprav nima nobene veze, če se mi ne zavedamo, da ti napadi so pravzaprav usmerjeni proti intelektualcem, proti našem pomenu, kaj za nas pomeni razmišljati, biti antifašist, ljubiti svobodo in pomagati drugim ljudem in tako naprej. In tako dalje, se veste, kam gre. Tako da naslednji mesec se meni zdi, da bo tukaj ali pa v dvorani v SMG-ju Svetlana Makarovič. Tako da dobrodošli tudi takrat in hvala vam, ker se bi še prej zaploskate, je rekel programski direktor. Dajte, moram kot programski direktor imenovati neumetniški vodja. Vabljeni smo seveda tudi v Božidar, oziroma mi vas vabimo. Gremo tja na teraso, še nekaj popijemo, zdaj sledi ta neformalni del našega druženja. Izjemno velik poklon ste nam trem in SMG-ju izrazili s toliko številčnim obiskom in se vam v imenu vseh nas zahvaljujem. Hvala. Gracias.